someone I could call the one. You gon' be my only, only. I can see that you were watching. I'ma make you fall in love. Just sit back and watch me work, 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 daddy. Watch me while I work, work, work. Yeah, now let me do my work, 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 daddy. Watch me while I work, 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 daddy. Tell me that you want it. I've been waiting on it. You a real ass nigga. Baby, come get it. Yeah, baby, come get it. You know I've been waiting. Wanna feel it while I feel it. You know you're taking too long. Vibe is low. Before you know. Good to go. I'm ready now. I'm on the floor. I believe you'll be somebody, someone I could call the one. You gon' be my only, only. I can see that you are watching. Assalamu алейкум, урматтуу Чыңгыз Шер YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары жана ошондой эле коноктору. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге М45 автосервисти сунуштап кетмекчибиз. Сиздердин кызматыңыздарда эмне жумуштар болот? Любой сервистен, автосервистен арзан деп сиздерди ишендирип кете алабыз туугандар. Замена масла, мобил, авторусьта кайсы май болсо ошол май. Кымбаты да бар, ортосу дагы бар. Замена масла, фильтр, воздушный фильтр майы менен бирге кымбат майы 3700 рубльга сиздерге алмаштырып берет. Эгерде мындан дагы арзаныраак алмаштырам десеңиздер, фильтрлери менен майдын ортосу мобил 3250 рубль болот. Машина авто унааларды ремонту боюнча автоэлектрика, кузовнуйдан башкасы бүт баарын ушул жерде жасап берет. Арзан деп ишендирип кете алабыз буюрса, иншалла. Азырынча бизде бир подъемник, буюрса экинчи подъемник установка болот. В скором времени туугандар удаление катализаторов, прошивка, электрик жагынан бүт баарыны от и до. Ширетүү иштери электронный и контачный. Машинаңызды алып келесиз, машинаңыздын ремонту бүткөнгө чейин кофе, чай каалагандай ожиданиясы бар күтүп отурганыңызга. Жана ошондой эле экинчи этажында дөңгөлөктөрүңүздү бир сезонго сактасаңыз болот. Сактасаңыз акчасы канча десеңиз 1500 сом болгон. Летний сезон, зимний сезон келип койсоңуздар болот. Баллондорго орундуктар примерно 100-200, 150 дейли. Минимум 100 автоунага орун бар баллондор. Так, автосервис Ньюф такса парк выкупка арендага машиналары бар. Птовый лист, страховка, диагностическая карта, синим кисарт, замена масла, ходовая часть, любая сложность работы от баллона до салона. Сиздин машинаңыз даяр. Печатты бастырасыз. 50 рубль төлөп чыгып кетесиз. Саламатта калыңыздар.